Pamiarsa Pemkab Buleleng sampun ngeruruh pegawai pemerintah melarapan perjanjian kerja utawi P3K Guru. Li sampun ketetapang dados pelamar sani kejantenang lolos seleksi, kepanggih 900 seti mandiri calon P3K Guru ngelinggatanganin surat perjanjian kerja utawi SPK. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Buleleng Gede Wisnawa Mausang pelamar sane kejantenang lulus wenten 900 ti mandiri. Antuk selantur nyani ipun ngelintangin SPK. SPK inucap preside kelanturang malih nyabran 5 warsa apisan anutin hasil evaluasi kinerja. Kawawahin taler tetimbang teknis sampun medal rau mangkin wantah nyantosang pencetakan sal palingga tanganan SK sane karencanayang pacang puput ring panguntat bulane mangkin raris kalimbakang ring pengawit bulan Mei warsa kali-tali kali likur. Baik ketandani sampun nyarengang paruman antuk Ambaralaya sareng Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng sani nyobiahang tur ngicenin pangruhan majeng peserta tahap pertama. Calon P3K Guru sane ngelingga tanganin SPK pacang keanggen dasar ngarianin SK. Binan Aparatur Sipil Negara ASN sareng P3K Guru wantah selehin saking tunjangan pensiun. P3K Guru nenten meliang tunjangan pensiun sekadi sane katrima ASN nanging hak-hak sane katrima ASN patah sareng P3K Guru. Silih tunggil P3K Guru Komang Sri Yuli Windarinatih merasa angayu bahagia tur oneng pisan preside lulus seleksi pindah ke P3K Guru. Mudar te Bali Pos.